ubutegetsi bwa Kinshasa bwakinnye n'umuriro. Mama 23 intare za Salambwe ntibakinishwa. Ubu tuvugana bamaze kumanura za ntwaro zose rutura bari barizigamiye ziswi za rurangiza mu buryo bukomeye zafatiwe hano Goma rwagati mu bitero rutura byo ku tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 ni intwaro ziri zuzuye amakontineri zigizwe n'izikora ubutasi izishobora gukora ibitero haba ibyo kuntera ndende muri advance ndetse no mu kirere. Ibi byose bikaba ibikoresho rutura bishobora gutuma mama 23 irindi bice ndetse n'ahantu hose iri muri defense rutura zivuzwe neza ko zizengurutse neza agace ka Uvira. Izi ntwaro zose zikaba zahagejejwe mu gufunga ikirere, amazi ndetse n'ubutaka mu rwego rwo kwirwanaho mu buryo bukomeye, nyuma y'uko Kinshasa hindikijwe iminwa y'imbunda kugira ngo zirase mama 23 ziyambura uduce, kandi urugamba rwose rugahera muri Uvira kuko ariko gace kugeza ubu gateye ubwoba n'inkeke ubutegetsi bwa Kinshasa kubera uburyo kamaze kwatakwa n'abasirikare ba mama 23 bagamije kukigarurira muri iyi minsi y'ibikorwa bya gisirikare bikaze. Ubu tugiye kwinjira imbere ku rugamba mu operasiyo y'akantu kandi tubagezeho urutonde rw'intwaro ndetse n'abasirikare uko barinze uru rugamba nyuma y'uko bongeye gutangiza ibikorwa bihambaye cyane by'ubutasi birimo gutuma abasirikare bagiye kugurirwa n'icyo bise inkuba zikomeye ubundi zikabahondagura ivumbi rigatomboka byamaze gukara. Hagati aho undi mugambi rutura wo kongera gutera ubutaka bw'u Rwanda upangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bushigikiwe n'abaterabwoba ba FDLR bongeye gupangwa mu buryo bweruye nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa buhindukije iminwa y'imbunda ngo bugiye kurasa mama 23 bukurikizeho u Rwanda. Ese byifashe gute? Ibyo katuze tubikubwire nanone. Hagati aho ninde wongeye gushuka Thisekedi wayikure mu by'ibiganiro ashira mu majwi u Rwanda ko agiye kongera guhangana narwo? Waruciye muri mama 23 atemera ko ari abasirikare kugeza barwana ku giti cyabo kandi barwana ku busugire bwabo kugira ngo babeho, maze ubundi agatangiza ibindi bitero bisha mu cyiciro cya gatatu kigamije kwigarurira ibice byose byigaruriwe birimo Goma ndetse na Bukavu, maze ubundi werekana ubuhangaje n'ubukaka afite mu bijyanye n'urugamba nyuma y'imyiteguro ikomeye cyane igiye kumara hafi amezi 6. Ibyo katuze tubikubwire turifashisha ibinyamakuru bikomeye birimo African Intelligence, RFI ndetse tujye no muri Actualité turebera hamwe byose bikomeje kuvugwa. Hani ku muyoboro mugara makuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese inshuti zacu zakadasohoka ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Niba uri mushaka bari bwo bwa mbere ugeze kuri umuyoboro reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tumane 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ikaze kuri n'ingingo zikomeye twinjiyemo mu buryo burambuye. Reka tubanze duhere ku mirongo y'urugamba imbere. Thisekedi aka Beto yakinishije mama 23 yemeza gutanga itegeko rikomeye riri mu bwiyahuzi buhambaye, ategeka ko abasirikare barenga 60,000 kimwe cya gatatu cy'abasirikare bose batunzwe n'ubutegetsi bwa Congo ko bagomba kujya imbere ku rugamba mu burasirazuba bagahera ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Barikanze ndetse no muri Kivu y'Epfo, aho ni muri Sud Kivu muri Uvira ahirundinga ibihumbi kugeza ubu birenga byibura 50 byose, akandi gace kakagabarwamo 10,000 n'abandi bacancuro n'abasirikare b'imitwe itandukanye ziganjemo abazanindo n'aba FDLR ziri kurwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko tweka tubanze tugaruke neza imbere ku rugamba hano muri Uvira akomeje gutigisa isi yose n'ibitangazamakuru hafi ya byose. Aha niho hagiye kubera urugamba rw'umuriro rwa rundi bose batigeze babona. Mama 23 ibyo byose yabimenye, maze ubundi bona ko idakwiriye gukinishwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwatsinzwe, kandi watsinzwe rimwe na kabiri yatsindwa kuko wamutsinze n'ubundi yagize ubushobozi kuko hari byamufatanye kandi bikomeye birimo ibikoresho rutura bya gisirikare bigizwe n'imbunda kabuhariwe zagiye zivugwa amazina inshuro nyinshi, ariko no nizihambaye muri zo nizicunga ikirere, izicunga ubutaka ndetse no mu mazi, nanone kandi nizisenya ibifaro hafi ya byose, izikora ubutasi ndetse nizishobora gutuma ibintu byose ku rugamba bihinduka mu masegonda nk'ayo guhumbya. Ubu mama 23 nyuma y'uko yarasirwaga kure muri advance karundura zakorwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko mu kubuzwa kugira ngo idafata umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma wari wararomzwamo abasirikare ibihumbi bagizwe n'abacancuro, abasadeke, abamonisiko ndetse n'abafahodesi ibihumbi yewe udasize n'abarundi. Mama 23 ikabafatana uyu mujyi wuzuyemo amakontineri y'ibikoresho rutura wamaze gucakira. Ibyo byose mama 23 yarabikusanyije, ibyari byarasize byangirijwe byose irabikoresha mpaka byose byongeye gusubira ku murongo. Ibikoresho byose rutura birimo ibishobora kurasa mu ntera ndende, nanone kandi akabamo ibisasu bitwika mu buryo kugeza ubwo akataraboneka, ibishobora kurinda ibirindiro, amazi ndetse n'ibishobora gukora defense mu gisirikare. Ibyo byose byamaze kugezwa neza mu nkengero za Uvira muri defense za mama 23 kuva Ruvunye, Hoparato ndetse na Kamanyora.
yewe ukageza neza naho bita Ruki, ukageza naho bita Runingo, aho M23 itegereje isasu rya mbere ry'igisirikare cya FARDC cyamaze kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Ibi nanone kandi intare za Sarambwe zibigezaho ku itegeko rya General Sultan Makenga umaze iminsi yiga neza iby'urugamba ndetse nganamenye neza hazakurikira byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa ntibuzongere kubura umutwe. Nanone kandi iyi Kivu y'Epfo ikagenzurwa mu buryo bweruye kuko ari igiye kuzateza ibibazo bihambaye, ikazaturukamo n'urugamba kugeza ubu rutunguranye rukuvugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuruza barinjyana muntu mu buryo bukaze. Intare za Sarambwe rero zikoze ibi mu rwego rwo kugira ngo nanone kandi be gukomeza kwifata amapfubyi, bateganya ko iriganiro n'ibindi byose byazatuma ubutegetsi bwa Kinshasa buhindura intekerezo ngo M23 igahabwa ububasha bwayo ndetse ikanavangwa mu gisirikare ko byarangije gukurwaho. Nanone kandi bikagaragara ko igisigaye ari urugamba rw'injyana muntu rwo kongera kwemeza uzatsinda ndetse n'uzahagarara bwuma. Ariko utakuyeho ibyo, M23 yamaze kwinjira muri urugamba mu buryo bweruye, nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bweruye muri iyi minsi bwemeza ibice byamaze gufatwa muri icyo gihe cyose cy'ibiganiro mu rwego rwo kwirinda guseba, ariko bakavuga ko ngo bagiye kubigaruza. Intare za Sarambwe gusa zamaze kurenga umurongo utukura zinjira imbere ku rugamba. Birasa nkaho ubutegetsi bwa Kinshasa bwahombye Uvira ariko ntibwabimenya, ahubwo ngo bushaka kugira ngo bumare y'abasirikare bose ngo bahungire mu Burundi kuko aricyo gikenewe. Kuba umubare mwinshi wazanwa nturuto wigeze uko Goma, kuko Goma aho hari ibihumbi 100 birenga by'abasirikare kandi n'ibikoresho byabo rutura no ku mategeko atandukanye n'abasirikare bizi igisirikare mu buryo butandukanye, aba Congo ndetse n'ababarundi yewe na FDLR. Izo ntizishobora gukora, izindi zananiwe. Yewe nubwo hazanwa abacancuro, M23 yamaze gufunga ikirere, inzira ndetse ikora na defense zihambaye cyane ikoresheje imbunda rutura. Ubu noneho no kubyinira kurukwama mu buryo bukomeye kuri izi ntare zari zizi ko zigiye gukinishwa mu buryo bukaze. Ariko Kinshasa ubu nayo yaramaze kuhageza ibikoresho karundura birimo ibya gisirikare bikomeye, imbunda zirasa mu ntera ndende, indege za gisirikare yewe n'amadrone, abacancuro n'ibindi byinshi. Ibyo byose byari byiteguye kurasa nyuma y'uko M23 rimaze iminsi hafi 3 agahenge nta n'ibitero by'inkuba biri kumvikana no muri Uvira rwagati bitewe n'umubare munini wo kwikusanya kw'ingabo n'inama z'urudaca zikomeje gukorwa. Hagati aho reka tubanze twinjira imbere indani mu kinyamakuru ya African Intelligence kigaruka ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi butegura urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye, maze ubundi ngo rwarusoza rukinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'uko rwabiteguye nyuma y'igihe kinini bategura bakanabona ko ngo ari bwo buryo bwiza bwo kuzacubya urugamba. N'igihe ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja ko M23 ari u Rwanda nk'imwe muri menasi ikomeye cyane biyemeje kugenderaho, batemera ko M23 ibaho. Ibi bikaba bituma ingaruka zose n'ibikorwa byose byigishwa ubutegetsi bwa Kinshasa bemeza ko barwana n'ingabo z'u Rwanda aho kurwana n'ingabo z'abenegihugu babo, bikomeza gutoza urujijo. Kandi nanone ngo bikaba byaratumye u Rwanda rufatirwa ibihano mu buryo bwose bushoboka hashingiwe ku bimenyetso na menasi ikomeye yakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. U Rwanda ibyo rwamaganira kure, nanone kandi rukagaragaza ko rudatinya urugamba kabone n'ubwo Kinshasa yabigenza uko. Urugamba rushya rero rwo gutegurwa bivugwa neza ko rihaye amezi 3 yuko baba bakuyemo M23 muri kigenzura bimo no mu rwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru Goma, ubundi ngo bagakomereza mu Rwanda. Izo ni FDLR zategetse ubutegetsi bwa Kinshasa kuziha amahirwe kugira ngo zongere zigaragaze ziyobora urugamba ndetse ngo ukazagira kure cyane. Ibi nanone kandi bikaba umugambi munini kandi mugari wapfuwijwe n'ubundi ku nshuro ya mbere ubwo urugamba rwagarukiraga i Goma rugakomeza muri Sud Kivu. Nanone kandi u Rwanda rugatandukanwa n'ibice M23 igenzura ku buryo ntaho bakiramukanyiriza. Ibi bikaba ngo bigiye kongera gusubizwaho bikozwe na FDLR zimaze iminsi zishaka guhigwa, ariko byagera Kinshasa bigahita bihinduka bwangu mu rwego rwo kugira ngo bongere babone uko batangiza urugamba. Hibazwa ko urugamba rwo ku butaka bwa Congo ruzagenda bikawubirana ngo bagere ku butaka bw'u Rwanda, ariko u Rwanda rugaragaza kenshi ko rudatinya urugamba kuko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi haracyarimo abantu bashaka kugwa ibitero ku butaka bw'u Rwanda benshi bashyigikiwe na FDLR. Ibyo u Rwanda ruvuga ko ari ikibazo gikomeye kandi kivuzwe igihe kirekire, ariko na n'ubu kikaba kitarakemuka, ahubwo bagakomeza kugishigikira benshi bafata uruhande. Ibyafashwe nka menasi ikomeye, u Rwanda rukaba ruzakomeje ingamba zikomeye zo kurwanya uyu mutwe n'abo bagizi bane bashaka kuzaruhemukira. Uyu mugambi muhisha wa Kinshasa ugarutse mu gihe ari kumvikana ibiganiro bigiye kuzana amahoro hano ku butaka bwa Congo n'ubuhahirane ku Rwanda bukagaruka mu buryo bweruye. M23 igashirwa mu biganiro, ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa buri gutera ishoti ndetse bukanahindagura buri munsi, bigateza ibindi bibazo bikomeye. Hagati aho ninde wongeye gushuka Thisekedi ngo asubire mu rugamba? Yaragiye kubona amahoro ndetse ngo atuze ntiyongere gusubira mu mirwano idakenewe yazanamugeza ku ndunduro y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwe. Ibi byose bikomeje kwibazwa n'ikinyamakuru gikomeye ariko noneho kirimo nka RFI
ikinyamakuru Gurete Eyes kiri kugaruka ku ngingo zikomeye z'ibi bikorwa bigamije noneho ngo kongera gutuma M23 isubira mu rugamba rwitwa vumbi na jasho ruhereye mu bice bibiri bihambaye, ari nabyo ngo bigiye gutuma ibintu byose bisubira iwandabaga. Ako ni agace kitwa Warikare karunzwemo abacancuro kugeza ubu bamaze kugera mu bihumbi 3 ku bumenyi buhambaye cyane bw'ibya gisirikare n'ubwiyahuzi buhambaye, ukayabo k'amafaranga n'ibikoresho rutura bigamije kurwanira urugamba rw'inkundura. Nanone kandi abandi bamenye muri Sud Kivu, aho ni muri Uvira, abandi bategereje mu Burundi kwinjira ku rugamba no gusova igisirikare cya Congo ngo ubundi barwane mpaka bageze ku bice byose M23 yafashe. Ibi Thisekedi izi nama zose ngo n'iz'Ububirigi n'ibindi bihugu byemeza neza ko kuganira akemera amahoro ndetse akemera kuvuga ko hari ibice kugeza ubu M23 izagumamo. Nanone kandi nkakishinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo umugambi wa Barikanze uzaba ugezweho, ibyo ari gutinya mu buryo bukomeye ku buryo igihugu cyadashaka kongera kugisubiza mu maboko y'abagashaka buhake nk'uko babivuga. Gusa nanone bukaba ubwoba bukomeye bwo gutinya kuva ku butegetsi, nanone kandi no kunengwa n'abanyekongo bifuza kwibonera urugamba. Ibyo gusa kandi n'abatifuza amahoro y'igihugu cya Congo ngo Thisekedi ntabimenye. Ibi byose biri guteza urujijo. Gusa operasiyo turakomeza tuzinjiremo tunamenagura buri nguni yose y'amakuru kugeza ubu ahishwe akomeje kumvikana ku butaka bwa Congo muri izi nkuru zikomeye. Si ibyo gusa, biragenda bite? Iby'amahoro yari yitezwe ku butaka bwa Congo byamaze gucishwamo agakubo. Guverinoma ya Perezida Felix Antoine Thisekedi Chilombo yamaze kwemeza neza ko itazigera na rimwe ihagarika imirwano cyangwa se ngo irekere M23 uburenganzira bwo kugenzura ibice yamaze gucakira mu burasirazuba bwa Congo. Ko nanone M23 igomba kwitegura ko nta kintu na kimwe igomba kuvugana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku bijyanye n'ibiganiro ibyo ari byo byose, haba ibyumvikana Doha, ibyo byose ubutegetsi bwamaze kubivamo. Bongeye kugarura ya mvugo yuko u Rwanda ari rwo rwacakiye ibice byose mu burasirazuba bwa Congo, ndetse Congo yarubiye mu buryo bukomeye. Ngiragendera ku byavuzwe na nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gushyigikira FDLR. Ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gukora ibintu mu buryo bwihuse hatitaye ku masezerano yasinyiwe Washington DC. Baravuga ko bari kugendera asinyiwe Rwanda. Biravugwa neza ko nanone ibi byose bigiye gukura urundi rugamba rushya rwatumye Thisekedi ubwe ategeka ko ingabo 60 zose zizenguruka M23 mu bice byo mu burasirazuba zihereye Uvira zikamburiye umutwe ibice byose bamaze gucakira. Intare zasarambye ku ruhande rwabo. Byaba byifashe bite? Iyi ni operasiyo karundura n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye cyane tugiye kwinjiramo akantu ku kandi mu mwandiko usobanutse neza, twifashishije buri nyandiko yose ndetse na buri nguni yose y'amakuru agezweho. Kugeza ubu tugiye kubategurira neza nta na kimwe dusize kugira ngo usobanukirwe neza iby'ibikorwa karundura igiye gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buhagarara bwemye, ndetse ngo bukerekana neza ko butigeze bugira ubugwari na buke ngo mu kurwana ku butegetsi bwabwo ndetse ngo no kurwana ku busugire. Ibi ni ibiki? Ni intambara rutura ya yindi mwese mutari mwiteze, irimo amaraso ndetse n'ubwicanyi buhambaye ugiye kongera kumvikana ku butaka bwa Congo. Imyiteguro imeze ite? Katubyinjiremo neza. Hagati aho raporo ya Loni iti u Rwanda noneho rugomba guhagarikirwa ibyo kugura intwaro ku mugabane w'Uburayi. Iyi ni raporo yihutirwa n'ubundi yongeye gusohoka. Ni mu gihe bari kuvuga ko u Rwanda rwashizwe ku gitutu bitewe n'ibihano byamaze gufatwa hagendewe ngo ku bitero karundura kandi bikomeye ngo byagabye ku butaka bw'igihugu cya Demokarasi ya Congo, bityo ko u Rwanda ngo rugomba kuba rutazigera rukurirwaho ibyo bihano hagendewe ku kuba ngo izi ngabo zikiri ku butaka bwa Congo ngo zirenga 6,000 z'aba special forces nk'uko bitangazwa na raporo za Loni n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyamaganwa ndetse bikanavugwa kenshi ko ibi ari ibinyoma bya Kinshasa. Ibyo byose bifite ishingiro se cyangwa ni ibintu bikomeza kugenda bihimbahimbwa kugira ngo buri wese akomeze kumvikanisha ikibazo cye, mu gihe u Rwanda rwo rushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gushyigikira FDLR mu buryo bweruye hagamije gushaka kurimbura u Rwanda. Ibi byose katuze tubigaruka nanone twongere turebera hamwe izi raporo zikomeje kuba kasamutwe mu buryo bukomeye, benshi bari kwibaza icyo ziri buze gusiga bikayoberana mu buryo bweruye. Hagati aho turaza kugaruka nanone mu bikorwa bikomeye cyane ibyo bita abacancuro bakomeje kumvikanamo, ariko noneho nabo bari kwisukiranya mu burasirazuba bwa Congo. Noneho n'uburyo ki bagiye gukoresha ngo intwaro rutura zitari zitezwe ndetse zigiye kugaragara bwa mbere ku butaka bwa Congo. Ibi byose ni raporo yihutirwa cyane mu kinyamakuru Actualité turi buze kwinjiramo. Nanone kandi turebere hamwe uko defense zipanze hano mu burasirazuba bwa Congo no ku rugamba karundura rugomba gutangizwa bwangu rurimo n'uruzagera Goma. Ibi byose ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bibifite imbere ku karita
neza bwicariye. Reka tubivuge, ni amakuru yihutirwa kandi akomeye, ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese, aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushya akaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho, tubane 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ni amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjiyemo mu buryo burambuye. Ikibazo ni ngo biragenda bite? Ubutegetsi bwa Kinshasa buri gucisha agakubo mu masezerano ayo ariyo yose agamije guhagarika imirwano, kuzana amahoro ku butaka bwa Congo, hatitawe ku byasinyiwe Washington DC. Byari byitezwe ko bigiye kugira icyo bihindura nyuma y'uko bishimwe ndetse bikanashimwa n'isi yose. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa burasa n'aho ari ikibikoresha muri iyi minsi, kuko iyo bagize Kinshasa buri gihe batangira kuvangavanga ibintu, bajya mu tangazamakuru buri gihe bahindagura buri ngingo akantu ku kandi, bayumvikanisha uko itari, ndetse bakabwira abaturage ibitarigeze bisinwa muri ayo masezerano, ahubwo bagakomeza koherezwamo ingingo zitigeze zivugwaho kandi zitazwi, bikomeza gutuma urugamba rukomeza kwaka mu buryo bukomeye kandi noneho rukarushaho. Nk'ubu ngubu noneho leta ya Kinshasa iri kuvugirwa na Patrick Muyaya yamaze kwemeza neza ko ibyo kuvugana na mama 23 itarambika intwaro hasi byo bitakirimo na gato, kandi ko hazakurikizwa amasezerano yasinyiwe i Rwanda aho gukurikizwa yasinyiwe Washington DC, yemera ko mama 23 izajya mu biganiro na leta ndetse bakagira ibyo bumvikana, bityo imirwano ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bigahagarikwa. Nanone kandi ubutegetsi bwa Kinshasa burashinja u Rwanda ibinyoma no kuba ngo butarigeze na rimwe bukurikiza ibyakozwe ndetse n'ibyasinwe, ko hazakurikizwa uburyo cy'u Rwanda ngo ruzava ku butaka bwa Congo ndetse n'ibindi byose ngo byemere muri ayo masezerano. Nanone kandi hagakurikizwa ibikorwa byose bizaba bigezweho ariko bitangijwe na mama 23, aho kuba ubutegetsi bwa Thisekedi ngo budashobora kwemera gupfukamishwa na gato. Ubutegetsi bwa Facibeto burashaka gutangiza urugamba rw'injyanamuntu. Ubwo bwa mbere bari bategetse ko ingabo zirenga 60,000 zose zigota ndetse zikanaba zifite ibikoresho rutura bigomba kugota ibice byose mama 23 yafashe, bizivuye mu bice bitandukanye hatitawe umutekano w'izo ngabo ndetse n'ibindi bice. Murabizi neza ko Congo ubundi ibarizwa mu bihugu bifite ingabo nyinshi, ariko nazo ntizikirenze ibihumbi byibura 70. Bishatse kuvuga ngo utundi duce twose turimo na Kinshasa hasigaye abasirikare bake cyane, ariko abandi bose biravugwa ko bamaze koherezwa ku rugamba hatitaye igihe bazarwana ndetse n'icyo bagiye gukora kuri mama 23. N'abasirikare bahawe ibikoresho byose bagashorwamo akayabo ndetse bakanakurikiranwa ngo byimbitse, bitegetswe na Facibeto, perezida w'iki gihugu, ugamije ngo gutuma mama 23 none hititizwa mu buryo bukomeye hatishingikirijwe ku banyamahanga n'ababafasha, kuko ngo bagomba kuba bake cyane, ari b'Ububirigi ndetse n'igihugu cy'u Burundi n'abacancuro, ndetse bikanavugwa neza ko urugamba ruzakurikiranwa na Thisekedi ubwe ushaka kwemeza mama 23 ko igomba kuva mu bice yacakiye. Ariko tugarutse ku ruhande rw'abasirikare b'intare, ibi ntabwo byoroshe gupfa kubivuga. Ni mu gihe bakoze pass out cyangwa se bakarekura abasirikare nabo barenga byibura 36,000 biswe special forces z'akataraboneka, bubakeka ko ngari abasirikare b'u Rwanda baje kwitoreza ngo ku butaka bwa Congo mu rwego rwo kujijisha, ubundi bakinjizwa imbere ku rugamba hajijishijwe ko ngari abasirikare ngo ba mama 23, ukwiyubaka kw'iki gisirikare kukaba kutagikenewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi ibikekwa ni ibi, no kumusesenguzi bwimbitse mu binyamakuru birimo ikinyamakuru TAS cyongeye kugaruka kuri iyi nkuru. Iki ni ikinyamakuru rwose cy'Abarusiya cyemeje ko ubutegetsi bwa Kinshasa butinya ko kurera mama 23 ikareka ikiyubaka ari uburyo bushya kandi bukomeye bwo gutuma ubutegetsi bwa Thisekedi butazigera bubaho, ko gutinya kuva ku butegetsi ari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo abarwanyi bongere barwanwe bacibwe intege, cyangwa se ngo nabo intwaro zabo zimare bari kurwana, ko ibyo ngari byo bizatuma ubutegetsi bwa Thisekedi buramba nk'uko bo babivuga. Nanone kandi ibikorwa bya gisirikare babona ko aho kubihera nta handi ari Uvira ndetse ni Barikanze, mu rwego rwo kugira ngo batangize operasiyo y'akantu ku kandi badasize intera n'imwe. mama 23 ngo yabigenzura mu bice bitandukanye byose kugeza ubu bibarizwa muri amaboko y'aba barwanyi. Aba barwanyi bamaze gukora icyo bita kugeza ubu urukuta rukomeye rutapfa kunyeganyezwa n'uwari we wese, ari nayo mpamvu kugeza ubu bari gutenwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukanga amahoro burundu. Ibi bivuze iki? Bivuze ko ibyari byitezwe, ibyari bizwi byose biri gucishwamo agakobo uko bukeye n'uko bwije. Urugamba rushya rugiye gutangizwa ku butaka bwa Congo ni icyiciro cya 3 cy'umuriro utazima. Ese Thisekedi azarutsinda cyangwa ntazarutsinda? Reka tubanze twitegereza ibigiye kuva muri izi raporo zikomeye ziri kwihutirwa kandi ziri kwihuta cyane. Hagati aho
raporo ya Loni iti u Rwanda rugomba guhagarikirwa kugura intwaro. Ni raporo yihutirwa yengeye gusohorwa n'ibinyamakuru nka Telegraphe, AFP ndetse rikagaruka no muri Reuters, igaruka rivuga ko u Rwanda rugomba guhagarikirwa kugura intwaro hashingiwe ku bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare bashinja mu Rwanda kohereza ngo special forces zirenga 6,000 ku butaka bwa Congo, drone n'intwaro za gisirikare zigezweho zirimo intwaro zitwa Erubita 2, ubwirinzi bwo mu kirere ndetse ngo n'intwaro noneho zigezweho zitari zinazwi zitwa MB 560 zifite ubushobozi buhambaye cyane bwo kurasira umwanzi kure ndetse no gukora target za gisirikare zihambaye cyane. Ibyo byose ngo bituma u Rwanda rushirwa ku rutonde rw'ibihugu byafatiwe ibihano bigomba ngo kuba byaryozwa buri kintu cyose byaba bwarakoze ku butaka bwa Congo, bafasha ndetse bakanagenzura ama 23. Iyi raporo ikomeza kugaruka ku bikorwa byinshi bijyanye n'ingabo z'u Rwanda yamaganirwa kure mu buryo bweruye kandi nta nubwo ishobora no kwemerwa n'u Rwanda habe na gato, kuko u Rwanda ruvuga ko ibyo byose ari ibinyoma bihimbwa n'abashaka kugira ngo barimbure u Rwanda ndetse bakaba banashaka kurimbura Congo, nabyo bigendeye kuri ibyo ngibyo ndetse bakishingikiriza ku binyoma bya Congo bavuga ko mama 23 itabaho ko ndetse igenzurwa n'u Rwanda ikanategekwa n'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye cyane bumvikanamo ku butaka bwa Congo bikomeje kuba kasamutwe mu buryo bukomeye. Ubu tuvugana iyi raporo ubutegetsi bwa Kinshasa burayigenderaho bwemeza neza ko butagomba gukurikiza isezerano na rimwe, ko butagomba gusenya FDLR, umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi 1994, k'ibyo byose bamaze kubitera utwatsi kuvuga ngo basenye FDLR. Buri ubutegetsi bwa Kinshasa bita bushira imbere intambara. Ibi byose bishatse kuvuga ko bigendana n'izi raporo zose z'ibihuha zikorwa hashingiye ku kaya ubutegetsi bwa Kinshasa bwishura abagamije kuzikora, bikaba propaganda zeruye ziri politikoma zigamije gutangiza ibikorwa bya militeri ndetse binakaze cyane, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa butaranyurwa ndetse ngo buzi neza ko buzigera bugaruza ibice byose bwamaze kwamburwa, bo bita ko ari ubusugire budashobora kuganirwaho bw'igihugu cyabo mu burasirazuba bwa Congo. Ibi biteza urugamba ndetse no kutumva bwiyakiye ku buryo kugeza kano kanya nta wavuga neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo butazi neza ko ngo butangiza urugamba ari bwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo. Gusa intambara nitangira mu buryo bweruye, ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye gutangiza niyo ya nyuma kandi ngo izatuma ibintu byose bisubirira uduri bite birangiriraho, kuko nta kabuza gushaka intambara habamo gutsinda no gutsindwa. Ubwizo raporo zose zirimo gukorwa hifashishijwe abacabwenge bishuwa kayabo muzi neza ko zirangira buri gihe. Nanone kandi ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Kinshasa na mama 23 hari ikinyuranyo ku bijyanye n'intwaro. Buri wese yamaze kuzana intwaro zihambaye kandi mu kirere ndetse no ku butaka. Mama 23 gukaza ubwirinzi bujyanye n'ubw'ikirere. FARDC nayo yamaze kuzana ibikoresho bya gisirikare birimo ibihambaye cyane. Ubyo byose rero mu kanya gato turaje tubitondeke akantu ku kandi tunabikwereka kugira ngo ubanze usobanukirwe neza ko urugamba rugiye kubinjyana muntu mu buryo bukomeye maze ubundi wumirwe.